नक्सिलक्पगा लोइनना बीजेपी अमदी कांग्रेस पार्टीना अकन्म मवोंगदा लालोंग चथदना कैंपेन कनखनरकले मियंग ताबिरिबा पुमनमकपु तराम नोक्सरी हौजिक मपुंगोइबा पाउ पिजरी मिखल नक्सिलक्पगा लोइनना बीजेपी अमदी कांग्रेस पार्टीना अकन्म मवोंगदा लालोंग चथदुना कैंपेन कनखनरकले बीजेपी पार्टीना मिखलगी मांगोइनना इंटेलेक्चुअल मीट ngarang क्लासिक ग्रांडेदा पांगथोखरे थौरमदुदा बीजेपी की नेशनल सेक्रेटरी राम माधव चीफ मिनिस्टर एन बीरेन अमदी अतै बीजेपी की लुचिंगबा कयाना सरुक याखे इंटेलेक्चुअल मीट अदुदा अफबा लाइंगाक लेहनबदा सीनियर सिटीजन्स इंटेलेक्चुअल सिंगी चावरबा थौदांग अमदी स्टेट असिगी इशू सिंग कयागी मरमदा कुपना खना नैनखी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना नॉर्थ ईस्ट चौखतना भारत चौखटपा यारोय हाइबा वखलोलदा महाक मसा यावना कैबिनेट मिनिस्टर सिंग नॉर्थ ईस्ट चतुना वाताना बगलोइनना चौखट थौरांग कया पाइखटले बीजेपी गवर्नमेंटना स्टेट असिगी चौखट थौरांग सिंगदा लौखटलिबा खोंगथांग मियामना मतेंग पांगबियु हाइना राम माधवना फोंगदोखी We are very serious about development of Northeast. In fact, Prime Minister Modi is one Prime Minister who has paid dozens of visits to this part of the country. Dozens. As I speak to you today, Prime Minister was in Northeast in two states, Arunachal and Assam. The government has much bigger plans as part of its Act East policy to develop the gateway, and the gateway is none other than Manipur. We are having major plans to convert More again into major international trade destination. Chief Minister N Birena Apabalengak Amalehenbada intellectual singi paktak yamna sangi masina yaipaba manglomna sangsinbada maru oiba tangkak oheli haiki. We are taking some of the projects not only in the Nambus, we are also trying already taken up in the 5 major rivers of Manipur. Frequently people were facing flood, due to deforestation. Rivers are becoming, full of earth, mud, day by day. So we have already done this research through Water Resource Ministry, Government of India. And they are doing combined jointly with Brahmaputra and the Manipur, and along with some part of the Assam Barak rivers. And that report has already submitted to the Ministry of Water Resource. कांग्रेस पार्टीना सेंटर लेंगाक पाइरबदी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल असि सेगाइरगा हुंदोखिगनि हाइना राहुल गांधीना फोंदोखिबा वाफमबो हानगी चीफ मिनिस्टर ओ इबो बिनंगरांग कक्सिंगदा लेबा केडीयू गी होल्ड पांगथोकपा आउटर गी मिरेप के जेम्स ओकपगा लोइनना मियामगी मिफमदा हाइख्रे महांगना मखा तारादुना एनडीए लेंगाक असिदा यूनियन मिनिस्टर हुंबुद्रा निपालगी मनुंगदा मिनिस्टर कुनमरी अमदी क्रिमिनल केस ता सेनरी लाकदौरिबा पार्लियामेंट की मिखल असिदा बीजेपी बो माइथिबा पीरगा राहुल गांधी बो भारत के अनौबा प्राइम मिनिस्टर ओहेनबदा मियामना मतेंग पांगबियो हाइखी कांग्रेस की मिशन राहुल जी ने अपने सरकार हेड पायर तारबा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल से मसी अमुहन्ना आइन होने से पहले मसी स्क्रैप तौरी सेगार बुकिने ना कोई स्टैंडी क्लियर नहीं बा कोई स्टैंड से क्रिमिनल केस तक फाइट की सेना बा हाई तारगी मुझे नरेंद्र मोदी ने प्राइम मिनिस्टर होएगा सेंटर की एनडीए गवर्नमेंट से पुनः यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर से मुद्रा निपान मिनिस्टर कुनमरी क्रिमिनल केस तक इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन तंजी है तारबा अदुगा नेशन से तंजी मणिपुर से तंजी अवांग नोबो भाव से तंजी है तारगदी बीजेपी से हमें मिखल से बीजेपी से माइथी पीरगा श्री राहुल जी यंग डायनामिक लीडर सुचोई सोई 2019 तरा दलक सुबह पार्लियामेंट इलेक्शन से सुचोई सोईना श्री राहुल जी प्राइम मिनिस्टर होइगदबा आउटर की ओइना कांग्रेस की मिरेप ओइरिबा के जेम्स ना महांगना मिखलसदा माइ पाकलबदी चिंगतम थोंगमानना सेमगतकनी कक्सिंग अमदी थौबाल डिस्ट्रिक्ट की कॉन्स्टिट्युएंसी तरेट अमदी जिरिबाम थारगा पुन्ना कॉन्स्टिट्युएंसी निपान गी मियामना लोकसभा मिखलदा भोट थादबा यारगा लेबहनबा याद्रिबा असिगी मतंगदा चपचाना थेंगनगनी हाइखी वो थादबा यारगा वो लेबा यादबा से
아잉 시가 될 얘기봐 로드가 될 얘기봐 पृथ्वी पुनः यंग तंदर रंगोय चिंगी दो लाख अहम सुदबनीना सेगमे निपान खरक कोलगा मधु खथदा हलगा याय हैबगी सेंजरम मधु के साइडो दो मधु रुंदो होजी को चंद गेते कमे याद दिके ए हालना सोयना मयाम प्रचन शिबिरगा गोथद बेकारदी ऐसे ऐ खोंजल से पार्लियामेंट आई लोखाई के निगैदी अखोई भोट थादसी हाइबे थिमदा सैरेंग सैदिनबगी थौरम अमा साहित्य थौपांग लुपना सिंदुना ऑल मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली कॉम्प्लेक्स ता पांगथोखरे थौरमदुदा मणिपुर साहित्य परिषद के प्रेसिडेंट आईएस कांगजम मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटेरिएट की सेक्रेटरी एम रमनी एयर इम्फाल की डायरेक्टर दिलीप मयंगबम ज्वाइंट सीईओ मणिपुर रामानंद नोमई कापम अमदे साहित्य अकादमी अवार्डी सरतचाम थियाम नचिंगबा मियोय सिंगना सरुक याकी चीफ गेस्ट ओइना सरुक याकीबा आईएस कांगजमना करिगिदमक इंडिया की सिटीजन सुंगसोय सोयदना बोट थादबा मथौ तारिबनो हाइबगी मतंगदा वफम कया फोंदोकपगा लोइनना सैरेंग अमसु खुदोल तमकी अखोगी मिहुना फराबा थादोक्तुना मसागी ओजबा मियामगे खन्ना लैंगाक्लबा अफबा लैबा ओइबनी मिहुत खन्बा हैबताय अफबा मिहुत खन्बताय अफबा अहैबा मिहुतना अफबा लैंगाक पुरकनी मिखन मतम लापदा मिहुत खंदौरिबा खोय वखन मुन्ना खनबताय मी मसक खनबताय ओजो ओथक मिहुत लांगै एखोय लापना लैबताय आई दिमा के वखन थादोलगा लेबा खुनाये खनबताय नंबोल कोंखाम मखा लेकायदा लेबा यमजाव उरकता होबा चाही चामा हेलबा तेरा पांबी उ अमबु हियांग हिरेन सादुना ताइबंग मपुदा कतुना कांगलादा थमु हाइना जिंगमाइरोंग लाई इंखोलदा लेबा हावबा लांगोलबा कौबा मियोय अमगी ममंगदा हाइरमबदगी लोइसंगी अमाइबा अमाइबी कयाना इरात थौनी पांगथोखरे हावबा लांगोलबगे अपोकपिना हियांग हिरेन सादुना लेबाक असि खुंजाव लैजावनबा तवहलु हाइना मचानुपागी ममंगदा हाइरखि हाइदि पाजे पारी हावबा लांगोलबा जिंगमाइरोंग लाई इंखोलदा लेजबनी अदेदुदा इचा निपासिदा असिगी इबदौ तेरासिना पक्ता अमा पिबिरे स्माइन तौदुना आइबु मरु मरा पोय हारगा सोमंदा अवांग चाखोम हिदेन सिदा तौहल्लो लेबाकी नुंगाय आइफाबा ओइगनी हाइना तौबदगी थौरमसे खोइना अमाइबी अमना असिगुम्बा लायोरबा पांबी असिना येक तरेत छलाई तरेतना चाहिदबा चाखिबा तवहिदबा तौखिबा खुदिंगमग लांगोल लांगदाइनबा अरियनो सिनबा निमित ओइना पिदुना लेबाक खुंजाव लैजाव हनगनी हाइखि मरु ओइना अखोइना ngasi थौलांग पांथोकजरिसिना अखोइजु थोइदो हेन्दोना खंजबा नते मासेइजा अखोइना इचम जमना जिंगु मागी थौगन खक्तनी खंजरुरे अदुगा सिति मालिंगी पोट ओइना ओइरमने येक तरे सलाइते कि मनुंग चनबदा चाहिदबा चारंबा तौहैदबा तौरंबा नमुंदबा पुनमक तो मदुगी लांगुन लाइदा थुखिबन पोतो ngasi जे अरि नो सिन्दबा निमि ओइना पिबिरमेबा अदुगा थोइदो हेन्दोना मरु ओइना खुमन सलाइसिंगदा खोइ तेरागदा यमुंगनबा हाइबा पोसे मसिगी परिहनबा अमु ओइना पिबिरमेबा खुमन ओइना लेरंबनी तेरासेदे इपाजे फुअगा मागी मसाजना काइदोंगी मसाजना ही सारगा पुखप मतमदे इपाजे लांगोल अमा मुलागा लेहिंगोंदा हाना यौगे येपाना अदगी लांगोल लंगदागी ताइबंग चदा नौदा संदोकपै धर्म अखोई लाइनिंग लाइचा संदोकपगी दमकता समुदोन चिंग अवांगबदा मंगलम चता लांगोल लाइरिंबी इमासे होजिकती इमाजे लांगोल अमा लाई मतमदुदा असि थोंगापी इमा ओइन लेरंबे होजिकती लांगोल पुबी इमा ओइन लाखेबा हुजिक लांगोन पुबी इमाना पुनमकसे अरि नौसी ओल पुबी रेइबा अदुई मफमदुदा चदा नौदागी दमकता लाइनिंग लाइसन धर्म संदोकनबगी दमकता थौरमदु लोइरमगा कंगलादा मुलाकदाबा केसीपी मंगाल नंदो ग्रुप के चीफ TH Nando Ilyas Nanau Apokpa Subol Singh Khangabok Patri Dalaiba Mioi Asi Nantokibaga Mari Lenana Phaduna Wahong Pahong Chatharingai Manungda Leikhidraba SM Manjurgi Misi Asigi Matangda Semkiba JSC ga Hauzik Phawbagi Oina Warisin Purakpa Leitri Hiramasiga Mari Lenana ngasi Zenems ki Morokta Paumisinga Unaba Amada JSC against the custodial killing of SM Manjur Ahmed ke co-convener ke Mirasna JSC ki Oina Misi Asiga Mari Lenana Tankiba Demand Singh government ka Yanadriba Phawba Makhatana Wari
wari sanaroi pause sing amadi electronic media na singbada laikhidraba SM Manjur gi hauzik hata da lairiba kadege KCP gi demand letter na singba phangi hairibadu yumpham yaudaba police ki haijinba thawongni mahakna lairamba ka amadi yaripok ki yumda police sing laktuna thi humbagi thabak chatharamba laitri postmortem tawbada imung manungi mioi amadi JSC gi member ama yauna video coverage na singba tawbagi ayaba lenga ki maikede gi pigadabani habina singba wafam kaya phongdorakki phone da magi number si yawro me have gi damak tane hairi bu su yam chingani nga oi magi phone da magi number yawro me have su yam chingani nga oi suspend da leba police personnel ma nandona 25 march ta mak nan thukra matung da 27 march ta mak phabani adugi mamang da kai interrogation to tabano masagi moral evidence ama phaw hoji phu puthok tana marak sida charak sida custody da mak ko hat ki baje masidi tasingna ikhoina khangbangam de ikhoina masidi hiram ama phaw da ikhoina compromise to bgi wakhal leite gsc na tan khirba demand pung kunmari gi manung da case si CBI de sinaba postmortem JSC gi miyo any yauna SOT yauna video recording gi through the postmortem tawba interrogation tawba da yawre khudimak masigi makok thongba police personnel khudimak officer khudimak book tawgada ni haiba demand sing je fulfill tawdri fo government ko wari su sanroi ekoi si bu su loro haiba demand sing asi hojik so ekoi masigi khongkhom ji hongkhiroi Amaramda Manjur Ahmad Misi gi matang da semkhiba JSC nangasi Yaripok Azad High School mamangda wakat mifam chathakhrei Misi asi yaningde chuma wayel chathabiyo haiba wahai kaya iba banner sing siznaki Manjur Ahmad Misi gi matang da CBI gumba autonomous body amana thigadhanduna mara laiba miyoi sing matik chaba chairak pigadabani talibadi manasida yanadriba fawbal enga kawari sanaroi hairi maruwaina ikoi investigation se koi police ki custody da laiba police masa oiba niyama pawba hat pangambani ra manipur gi ekoi ji oiba inquiry committee adu panga tongan ba society oiroi koi masigi se independent agency ma da senabi like CBI da loina na khairiba victim oihaliba amadi masigi thudoga se da laikhidriba manjur mahak masamak se judicial custody ekoi ji custodial killing asida se nabam ni khuding mak 302 gi इकोगी एक असी लोइना ना खुदक तफारगा सरकार ना इकोगी मांगदा मसी ट्रायल तंवा होगदबनी अमदी मकोइदा सु इन्वेस्टिगेशन तंवा होगदबनी हाइबसे इकोगी लेफ्टवा इकोगी डिमांड नि लोइना ना मसी तनतना इकोगी तुंग थोलकदबा सुम मसी तंगरोय हाइबा सरकार gi oiba assurance sama इकोगी प्रजा सिंगदा पिदियु अदरगना हौजिके इकोगी लेरिंग फिल्म से इकोगी JSC का कनागुंबा करिगुंबा हिरम अम फौदवारी सानजरोय मसी महूत तै कोई kanba democratic oiba khongjang mathang series of democracy oiba khongjang se khoi chathaba hojaraga Yaripok Lerong Thaldagi Laisangthem Asakumar na Chandra Khong Maning Lekai degi Ensenba Monica Hatpani haiba Masana Yazare haina Thobal gi SP Sandip Gopal Das Mohorle nangasi SP gi conference hall da pangthok pa pawmisinga unabada phongdokhrei SP Gopal Das na makataraduna expert singi mod amadi postmortem gi report ngairi ayona mari lena ba sausit athuba matamda lankhana bahanaragani misi asiga mari lena na semkhiba JSC na Monica gi asiba hakchang loksinduna aroiba mathau mangam pangthokpiyo haina appeal tawkhi started investigation of the case seriously to see that who were the accused involved in the case, and thereafter we managed to arrest the accused Asha Kumar alias Kanta, and after thorough interrogation and examination of all the witnesses through CDR analysis, we zeroed down to this main accused. And after the admission from his side, we can now conclusively say that he is the main accused involved in the case. And from our side, the investigation of the case is almost completed, and the charge sheet will be submitted soon. I request JSC and the family of the victim girl to claim the dead body of the victim girl from the hospital as soon as possible.
Bisnupur Forest Division ki makhada laiba tongan baching ki mafam singdaki lakpa Joint Forest Management Committee amadi Self Help Group members singi oiba Forest Conservation and Forest Fire Control ki matangda workshop ama DFO Bisnupur ki complex ta pangthokre thoramaduda DFO Bisnupur Dr. Rebecca Soibam Mangolnganbi College ki Assistant Professor RK Bijit Singh Kumbi College ki Principal su oiriba Bisnupur ki Wildlife ki Honorary Warden ke Jugesorna maru oiba miyoi sing oina saruk yaki Range Officer S Ratan Kumar na Forest ki pothok oiriba uwa kaya bu yantatpa amadi chingmaide mai thatok tuna manghan bagi thabak tawroidabani haiki natural calamities kya thokte khadi maru ne thoi sidi cause kare lai maru akoina lamdaki sa singe tana bu hona bada masagi make am churaga sa du chen thoro kan madu bi phar bugi kano ma technique am to mai thaba ma shooting television tamna bugi akoina umang ji pokhthoga mai thaba dagi sina silaga sandokhi ba ma aduna dagna thawaina saji or sara singje tanaba adi mal phangnu hona da mai thadu horkanda ngasai ga singji mai chakharkanda anu hano jo ne hano jo pusing du sabo pamiba jiba singsidi ngasai habi boras group singsina sa fa ne adi anu bo jo matan da ngasai saru tanabi da mai thadu anu bo jo du ngai ba ma sini ko singji akogi mai thakpugi jungle mai thakpugi maram khara ne hai maram mayam singsida akoi manipur de ayam thokalisi ngasai sa tanba ma amlo ubudagi mai uriba jaga dugi mai thaba du hendo ga nusin silaga mari hendo kiba sabu kiba aduna taba ngasai natural calamity sidi sofa akoi hosi bodu ka hina thenari bol geno thokri manipur da adagi yamna thunder kano tawduna non si tawduna pagi akha raung tawdagi karena tawga mai chapugi Tha ahum chapna chatharakpa Isra Graduation Cum Commissioning Service ki anisuba batch ki loisin bagi tharam ngasi Sadhu Ziru Baptist Church Waterfall gi campus ta pangthokre Missionary kunmapana training piba thoram loisin maga loinana makoi bu wasak lobagi thoram amasu pangthoki East and Northeast Biswabani ki Director Reverend Asanand Lima Biswabani Manipur gi State Coordinator Reverend Manglosong Mate amade tongan ba sir singi luchingba amadi pastor kayana saruk yaki Reverend Manglosong Mangtena thoram asina Manipur si tangdulai taba nungsi chanaba lamdamama oirasanu haiki mi kunmapan thahum training piba loikhra matungda ngasi commissioning service pangthok chari bani ni lising ambaga chahum nipu asina khutsam naraga partner tauba mi kunmapan missionary thaba thaugan asina iramdam manipur babu yesu krista gya phawa pau sandolaga ngasi di ingta tapthaba laaga ni aibasi ina thajabani madu maktu shori bongona bor pibi bo oiduna iramdam manipur kunsi da ingta tapthaba oirasanu aibasi aina hajaraga ngasi losinja Loyumba haina mingthonba Sonia Khundrak pamna ibalairik amangasi honabi matung ina Hindi Parisat ki auditorium da phongkre Cultural Forum Manipur na sinduna pangthokpa lairik phongbagi thoramadada Manipur Advisory Board Sahitya Academy New Delhi ki convener Moirangthem Kiran Kumar Forum ki President Professor Huiram Behari amachung Dana Manjuri University ki Department of Manipur ki Dr. Sarat Chandra Longjamana singba miyoi kaya saruk yake Nomaithem Kiran Kumar na Manipur da aiba masing yamna lairabasu aibi masing yamna likna lai Sonia Khundrak pam Zahi khwaidagi nauribi aibi singi manungda amani mahangna aphaba lairi kaya iraktuna Manipur gi sahitya gi pukaida kudol tamlakhi gani haibage thajaba lai haiki nupi aibi singi itihasam haiba tare chai humfu henjala bani chai humfu henjalab sim manungda Manipuri nupi aibi sing si masing si schematic wat na lay yam pham thopani contract pam Sonia Devi mahaki loyumba hydra novel labangasi mai ahan balarini masi release to matam staina mahaki mafam da yai phonong gol pijari matum lai afa ka idna Manipuri nupi sing aibi singi tha se hen wana thangal po oshino haiba Ngarang BJP gi luchingba kaya Congress ta sangkhrabagi tungda ngasi Congress Party da yauramba miyoi kaya BJP da changlakhrei makoi bisi minister amadi BJP gi luchingba kaya na harau taram na okhre haina ISTP News na phangba pau amana hairi hojing maraktan aten ma break matang laujari The Great Wedding Sale by Mobile Furniture.
Eastern Motors की नौना हांगोक जरिबा डिजिटाइज ओइरबा मारुति सुजुकी एरेना शोरूम दा मियांगी दमक थमजरिबा फैसिलिटीज खुदोंग साबसिंग असिबु अमदंग लेंसिंबिरक्तुना एक्सपीरियंस तविउ अमदी Eastern Motors ना पिजरिबा सर्विसेस सिंग असिगी खुदोंग साबा अमतंग लबिउ मयाम सुलेंसिंबिउ Eastern Motors ना मयाम बुतराम ना ओक्चरी ngaijeri Mahindra Tractor Showroom India da Saba Annapurna Domestic Mini Rice Mill Amadi Grinder Akaknaba matam kharagi oina company na offer price ta miyamda phanganjari Hau sangbay matakpada electric prepaid ta subnataki lupa ani makhai mai chai besan morok yangang marumarang hawai makhal sul takpa yarba grinder su phangbiragani Annapurna Domestic Rice Mill Mahindra Tractor Showroom Malom Bazaar Jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi uchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungairataba singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi Jolip syrup amasung capsule diabetes singidamakta Jolip capsule chabiu Unique Education, the first CBSE and the ICSE coaching center at Imphal. Admission open for CBSE class 9, 10, 11 and 12 science. Date of starting 3rd April 2019, Sega Road, Konjeng, Khazari Laikai, opposite Shanghai Express. And 18 April 2019 at Chingmerong, Maning Laikai, at the Red Alpha and Omega School. Pirol siraba natra? Suba khatana yaroi. Aduna pirol singda comfort tinlibani. Haujik makhum tangkhai mahairo aduga t-shirt lipsillo masigi step macha asina higi langsingbu phajahanduna machu mamin su thokhani adudi comfort na torisi karinu fajanaba amasung machu mamin thohan bani comfort after wash apikpa khongthang ajoba thabak. This is Brilliant School, a school with the serene beauty of the lush green garden, a school of dedicated management and faculty, and a school with the legacy of trailblazers. Registrations are often for Class 11 Science and Arts 2019. Get registered now. Brilliant School, Malum Tulul Makam, Imphal West. Paradise Para Fruit. Paradise Para Fruit. Have a sip and feel the difference. Post vacancy home health care nurse 25 numbers, ambulance 6 numbers, male, baby caregiver or babysitters 15 numbers. Salary 5,500 rupees to 12,000 rupees and above. Date of interview on 7th April 2019 10 am. Medillion Health Tech and Consultancy Services Private Limited, first floor, Axis Bank Building, Porompat near Janims Hospital. Break itungda taram noksari makataba pauda KCP Nando Kaski interrogation zathabada Muhammad Manzur Ahmad Kauba yari pok ning thongnai degi Imphal Eski Reserve line da laiba police personnel ama sikhibaga mari lenana CID special branch ki inspector T Sana Tombang anang numidang athengbada thabaktagi suspend tawkhre amaromda misi asigi matangda Manipur lengakna magistrate inquiry tawnana ba district magistrate Imphal East pu appoint tawkhre Bisnupur district ke manung sanbada laiba kainau thongkhada lairiba lining thaulam ahingbagi lagliba sajibu nongmapan ba April gi tang taruk chahi hoban nimita pangthokadawriba thoramga mari lenana lamdam adomgi miyamna lining thaulam ahingbagi akoibagi mafam sing lunana sengdokre thoramga mari lenana lining thaulam ahingba thogalluki president NG Lokeswarna numit asida lamdam asigi miyamna lakpada nungaina ba lamtu sengba asi pangthokpani miyambo asoi angam thoktana ba amadi miyamgi apamba thungma ngamnana ba hotnagani haiki Hazabiriba dungba isorum kalamani isagi aningba pamba kayabu lining thogda laktuna hai lai katuna nijaba dum lining thogni piri adubu tawdabu halamal haktagi kat pajadaba chawrangna hajarabada akhoi angangba masugi lai aduga mai changba athumahau kabok na singba adigi maira candle simadi lining thogda mamangai digi chanarti lining thogna chawi haidana halaman singna takpiri aduga lining thogda akhoi angang masugi piron chetlaga changbasisu mamang ngai digi halang sina takpira pui matungina khoi changnaramde ning ba pa ma man nijeba matamda lining thogna kana ba adum pi haibasi mamang ngai digi halam singna takpira Manipur da leiba praja miyamna asigum ba kainau da leiba lining thogi khubamda sajibugi noma panba April gi tang taruk minute asida lakpiduna ayu angan badagi haikat laikat tamba si mayam punna saruk yamina si na
RK Fortune Develop Private Limited ki Managing Director RK Rameswar na ngasi Pachoy Kendra gi manung chanba Taubongkhok Progressive Youth Pioneers Association da Zim gi potlam sing khusinakre association gi secretary na su thagat pa phongdoki RK Rameswar na inkhalak liba na hasingbo masamo phana lehna ba pandam da mahaki maikai degi angamba mateng pangbani haiki सानबगी एटमॉस्फेयर खक नहारों सिगी मरक्ता सिंगी मजाक सिंग से खरा पीफिना नहारों सिंग दा तुंगम चता मसामो फबा फबा वाकन खनबा अमसुंग अखोगी लेबाक सिगी फ्यूचर दा नहा जंग काजिंग दबा नहा के अमा पुथोपदा मतेंग ओइबंग खरा दा सुंग नमनबगी दमक्ता हांगना नसी ताबुको मेलेकाई की नहारों सिंग दा अखोगी जिमगी ओलम सिंग नसी हांगना खुदोन तौजबनी India amasung Myanmar lebak ani gi marakta Indo-Myanmar post level meet ama pangthokpaga loinana friendly volleyball match ama susana khrei ngasi moreda leba nipu humdoi suba Assam Rifles na sinduna pangthokiba meet aduda nipu humdoi suba Assam Rifles ki CEO Sumit Sud amade Myanmar gi 50 Light Infantry Regiment ki commandant Tin Tun Lin na maru oiba mithunglen oiki volleyball match aduda nipu humdoi suba Assam Rifles na mai pakki tim ani da sililang liba singi mai kedigi achamba khudol pot pikhi North East for Modi gi volunteers singna lampel gi traffic island gi akoi bada lamtu sengkhrei yamlaba volunteers singna aisu chowkidar ni haiba thimda lamtu sengba adu chathaki thoromadugo mari lenana volunteer RK Rajuna Clean India mission gi makhada akoi begi phivam luna na thamba naha singna corruption gi mayokta leptuna aphaba kunai ama ohenba amadi anoba wakhalol puthokpa thimda lamtu sengba asi chathabani haiki ko samna mayamda gi akoi luna leisi अदो अखोई माइंडसेट सो अहोम पुरक्सी अदो अखोई प्राइम मिनिस्टर मोदी की ओइबा कनो से अखोई मे बी चौकीदार है कनो कैंपेन से कनो गिनी तद अखोई समना द समाजता हुजथरी बा अखोई करप्शन की हाइरो अदो एनीथिंग मैम से अखोई ना अलर्ट होइसी अदो अखोई से कोई करप्शन की मायक तो कोई अगेंस्ट द लेप्सी अदो अखोई से क्लीन इंडिया मिशन से अखोई माइंडसेट सु यावना वाखलोन सु यावना अखोई क्लीन तौसी अदुगा कोई अफबा मणिपुर सेमक साबिस अदुई पांदमदन को तौजरी लोसलकपदा मरुइबा पाउ अमुक मिखल नक्सिलकपगा लोइना बीजेपी अमदि कांग्रेस पार्टी ना अकन ममोंगदा लालोंग चथेदुना कैंपेन कनखनरकले हौसिके ओइनादि आईएसटीवी ना पिजाबा मणिपुरी पाउ मतंग असदे लोइसनजरी येंग ताबिरि बबम नमको अमुक हना खुमजरी।